Heroin namin White tablet kingpin naman mamingler wanted criminal Muhammad Masle alias Masleuddin alias Hazi Masleuddin narcotics and affairs of borders Manipur Thawal di pagat pangamkray. Lucknow the National Sports University ki faculty lawgani tawrambada ki ay thokraba interview makata na pangthokpa yaroy interview tawreroi haibagi notification yaas minister Manipur lenga na pigidabani haina desam na taksidati 7 Pay Commission ka mari lenga na chanchila pa khongden ni makha chatara poina Imphal East dalaiban lenga ki loisang sing so launchen kray police ki kangbu lakuna so thugai kray. Brazil convener Irindro like Chombam Ngarang Bill the Tolakre Mahak Maral like have the put in the Magitamak Hanba like a democratic way to mold the phone and Tigan Haina come. Amasung Kashamtung top director Leba Rastral Lipi School Campus Hangba Manipuri Students Federation MSF ki office Machakanga na Singna Nasayu Akaya to Poland. Ma'am Kurum Jari Adom Yang represent Impact News ne House Punjas Pub Gimaru Pausing Miam the Pijari. Heroin number the White tablet ki kingpin number the Maming Leraba wanted criminal Muhammad Masle alias Masleuddin alias Hazi Masleuddin narcotics and affairs of border Manipur Fagat Pangam Kray Myanmar Assam Tripura West Bengal Bihar Uttar Pradesh Nepal amadi Bangladesh na Chingbada Maming Leraba international drug cartel gi drug kingpin asi favan istere sida drug na ohelak liba khudong chadaba sing asida sada yankai da hantarak li maikai di thamlak li Masleuddin say humdoi apokpagi ming laikitraba Muhammad Haider Ali se Lilong police station gi manung chana leiba Lilong Turen an midagini hari Muhammad Masle se napa mati Thawal district police ki combined team mamana mamang tha megi tang kunthra da Thawal da gi favane Mark Hauzik Makata Bawang Kong Satan Namgidama Tasi Taramathoi Fauba Police Remand Lothakre Naf Nafarba Masleuddin Angase all Lumbul and the Labor Naf office ta Paumising among the Putoki Police ki report Kimatung ina Masleuddin gi Matakta Tawalam the Lilong police station at Drakama the illegal arms Karba Toba Yauna Tongan ba FIR Taruk file Torm Tengnaraki Hari Paumisinga unabda nafki SPW Basuna High Myanmar dagi horga Southeast Asian countries yauna maming lerba international drug cartel gi kingpin Masleuddin se fano na bahayduna matam kya dagi lumdun lakhibane hauzik lerba case se maruina Kaimai the view white tablet lakama Assam rifles na fakibadugi makatarak investigation gi matung tarakwo ina Myanmar dagi Manipur mapan leba khaibade Nepal amadi Bangladesh ta heroin amadi the white tablet supply to bumio yase Masleuddin ni haiba khanglak kibani hari magu fana namba honor kibani so hari mamang dagi Lilong police station leba FIR amagi matung ina nafa amadi Thawal police team amana naf ki DSPTS Brindana Luchingba Muhammad Masle amade ma ki machanupa Muhammad Said Ahmad alias Serinbu Fanu na bahaydon accused asigi Lilong haurai biturel han bida satpada favangam kibani adu makata na naf na akan bo operation ma chathaduna drug lord asi fagat kramamatong asida Case kya Cheneriba Muhammad Said Ahmad Fav Ngamdri Fanan with Delhi Police Narcotics Bureau Amadi Atopa Law Enforcing Agency Kagal Pau Fauna Rihana ASP Nafna Tamlakli. Huzi akhoi na moje phar matung mai masana ba je fadri a large lady adu akhoi kan honari phanaba police team tha dana akhoi na ti dana hum na red nong tok na tori adu makha tarak ba akhoi na mogi sigi cases strengthen tong na bi damakta mogi local people amasung local relatives of Masleuddin lelong area de kawi moju statement pi bida kitang hangoi ba kitang kitak saba gi mong tawi yam cooperation phangde marak sida NAB naju akhoi central agencies like NCB Delhi police ma akhoi type tori so that detailed information whereabout about his son amasung magi network si ki matang na phangna bi damakta MD Masle siga mai masanupa syringe ani si pha boina koina last month ki 15 da long turen hanbida Thawal police ka loina na combined rate ama tawbane ada as usual mamang da su Assam rifle na rate tawda police ka combined rate ama tawda attack tawruk pagi
केस अमा दुम लाइग्रे मोइसे दुम हंजन हंजन स्टेट फोर्सिंग सिदा अदुम मोइना रजिस्टर तौरगा मोइना अटैक तौरगा अखोइसे तानथोरकपगी हिस्ट्री दो सेम थिंग सि डेट 15 सिदा मु रिपीट तौरे सिबेरली अखोइसे अटैक तौरे क्वेश्चन दना मोइना लाव खोंदना दब तौदना हानि तुपनी हाइदना तौरे तौबसिदगी अखोइसे उपाय लेतदना विथड्रू तौरे तौर मतुंग सिदा फादबदी यादबनेना मासे अखोइना ट्रैप अमा सिल्ले ट्रैप अमा सिल्ला कानसिदा लास्ट मंथ की 30 सिदा अखोइ थौबालदै फाबने मासे उत्तर प्रदेश की लखनऊ दा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फैकल्टी लौनब इंटरव्यू पांथोकनी तौरमदगी यैथोखरबा इंटरव्यू मखाताना पांथोक यारोय इंटरव्यू यैथोकपगी महत्ता तोकलगनी हाइबे थाजब पीबा खंगन वारोल नोटिफिकेशन अमा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मदे मणिपुर लेंगाकना थोकदबनी हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसामना थमलकली देसाम की मयाई लोइसंगदा पाउमी सिंगा उनबमदा माइरोई लुबसिगी प्रेसिडेंट सलाम प्रकाशना फोंदोरकिबदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फैकल्टी लौननबगी इंटरव्यू यैथोकपगी चेरोल थोरकबा से थागतनिंगाइने तौबदपु देसामना पामबदे यैथोकपदु नते लखनऊ अमदे अतोप स्टेट सिंगदा इंटरव्यू पांगथोकलरोय हाइबगी खंगन वारोल थोकतुना मणिपुर इंटरव्यू तौननबा होनबा अदुने प्रकाशना मखा तारदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी असिगी मफुंग फाब थबक हौद्रिबा फावबा अतोप स्टेट सिंगदा आउटलाइन कैंपस थंबा यारोय मरमदुना इंटरव्यू यैथोकपगी तोकलगनी हाइबगी चप चाब वाफम खंगनदुना मणिपुर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अमदी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस की कोर्स सिंग हांगदबने मदुगी मथक्ता यूनिवर्सिटी असिगी फैकल्टी लौनरनबा लोइनना इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगतरनबा थबक हौगदबने वाइस चांसलर की ऑफिस सो मणिपुर नतन अतोप स्टेट सिंग थंब यारोय देसामना तालिब डिमांड सिंग असे फंगद्रिब फावबा डेमोक्रेटिक ओइब खोंजंग संगशिनगने मसिदा याद्रबदि हेन कनबा मियामगी यौ सागतुना थेंगनगनि हाइनसु अकनम वाफम थमलखी देसामना हाइजनिंगबदि मेन कोर्स अहुम असी लखनऊ सेंटर दा हांगनी हाइबगी पोस्टपोनमेंट मसी खक्तनते अखोइना पामजबदी आउटलाइन कैंपस सिंगसिदा मरुएब कोर्स सिंग असी हांगबसी टोटली कैंसिल तौबाइबनी मणिपुर दा कोर्स अहुम जे हांगनी हाइबगी चपचाब एश्योरेंस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ना मसी पीबीबा स्टेट गवर्नमेंट ना मसी एश्योरेंस तौबीबा मसीने अखोइना पामजबदी अथॉरिटी ओइरिबु पुनमकना हाइरिबा मेन कोर्स अहुम असी मणिपुर दा हांगनी हाइबगी चपचाब फिरेप अमदी चपचाब ऑफिशियल ओइबा नोटिफिकेशन दु मदु थोकपियो हाइबनी 7th Central Pay Commission ga mari lenana JAC of M2 and MZO na changchilap khongjangi makha chatharpo oina Imphal East laiba lenga ki loisang sing so launchin kre lenana police ki kangbu laktuna so sing thugai kre ngasi JAC of M2 and MZO gi member sing na Imphal East ki SDC amade SDO gi office sing so launchin ki adubu police ki kangbu am laktuna launchin lamba so sing adu thugai duna thong amuk hangduk hanki Makata na Imphal East DC ki tongan buloisang sing so lon na bahon na rehebe pau fang badagi Impact News ki team na Imphal East DC complex sanction bada police ki kangbu na mikup na sing na lay badagi makata na so launchin bagi tawong sing lay ba ukide so launchil kiba Imphal East ki SDC amade SDO ki office sing staff sing na makoi su JAC ki khongja ngasida Saugat lihaina Impact News ke report ada fongdorak labasu police na fagadra haina jingnabadagi makoi gi wakhalol sing adu camera mamangda high view haibi yakide amaromda staff kharana makoi su khongjang asi saugat li adu lenga ka JAC ga adu matamda yana puraktragadi miyam da khudong chadaba kaya mayok na halagane school college singda naunaming sanba matam oibana Maram oiduna tongan ba se sa sing lokthok palak miyam da hena khudung cha da mayok na le ana so Impact News da fongdoraki
lamdamasi miyambu kihanba video amabu share tawrubugi wahawda fajin kiba People's Resurgence and Justice Alliance Prajagi Convener Irendro Lachombam ngarang vel accept tawduna tholakre makhatana mahak maral laite habdu udna magidamak hanba laitana peaceful democratic way da hotna kigani haina ngasi thangwai banda leiba Prajagi office ta pangto kiba press meet amada Irendro na phongdoraki makhatana pawmisingda wa ngangladuna Irendro na Lengak na senaba myoy sing adu fagan hena khangan kiba leirabasu numit tara mangani suraklaba fawbada langla langchin putok ngamdaba si laibak tibani hena fongdora kiyamade miyam na ing sikba democratic oiba khongjang kya sangchilabasu ngasi fawba tabide adu moindudrasu lawyer nek tana maral mak maral laite habadu utkigani hena Irendro na fongdora ki Labor Langaxina, fear psychosis ama, inflict Taurugasu, Facebook tani kangde, media tani kangde, Isagi Pongdokning opinion ama, Lebaki, Kanagada Pura Mahai Matamda, Akiba, Tambidanaba, Mayam da appeal to Janingi Eduga, speech censorship kumba, Sigumba, Tamtamna Manipur, the Larek Pose, Yanung the people numbers Yamasi, Yaning de Aduna, Langaxina, Amuraktanate, Chamarak jail, Tamtaragazu, Lebaki Kalaga, I Jange, I Chap Chaba Adugumba. Wakalon lejay mayam gi leibiriba political opinion do madu phongdok piu peaceful oiba democratic oiba format da phongdok piu Manipuri Students Federation MSF ki Kashamthong top lerekta leba Rashtra Lipi School campus ta hangba office ngasa ayuk akai toi tholam lei leikai gi miam ni phangwa pawda ngasa ayuk pung nipan kra helakpada sanaro isingi dress setpa nupi nupa iyauna naha mayam lakta akai toi tholam bani hari Mairoi lubadi ki office man leba pot sai pum na kai duna leram ki office atu ki partition wall table chokri computer printer Car nakal leba gas stove na chingwa polam pum namak mang taklam ki Kaisham thong top lerak maning maira pai bi lup ki secretary sanabam tampana ngarang dagi hona sanaroi kya laktun irang thoke tauki adubo lekai miam thoraktuna thingki ngase yuk pung nipan tabu matamda nupa sanaroi mayam laktuna mairoi lup adugi office mamang da ama office adu da amang ata tholam ki mairoi lup asigi office Hanasu ani ahumlak irang thoke taukre Maryland authority na mairoi lubasi ki office ase mafam chaba mada hongdok piu haina fongdoraki si makoi akai toi tawrambasi kanana no khangde sports dress hepak angang masing khangdre moi mayam sangna thugai ramani adu sumain tawba nga leitana crime thokpa se lekai sida masing khangdre hana su akoina mari leina ba education minister degi high authority khuding makta si mafam khitang sade akoigi jaga sidi mi yang kungna tabani na sumaina crime thoklakwa matamda mafam sade adun MSA office se mafam saba ma yenga ga hongdok piu haiba appeal che koi hanjan nan tawja gare sarka na akoigi lekai gi maheu lang pok thoklakpa natra asi na thoklakpa ngai biribra natraga lekai si pandabani na lobiribra adun handakti akoi yamna nungai taba haitare ko athuba matamda mari laina bo khuding mangna mafam chaba yenga go hongdok piu akhoi si school haiba sidi silent zone oi gadabni aduga sumaina mari laina daba pot thamjal laga sarkar na kangkhat pirba se maram karino athuba matamda khoi pakhum pamjai Sports Authority of India NERC Imphal gi Wushu masana gi course ama Manipuri Students Federation MSF na office ta wari sana siyaduna kauraga furakle hab maral siraduna wakan mifam chathakre wakan mifam adu masana si sanaro isingna minithong mana ki khumal lampak sangpham lambida sathakibane sanaro isingaduna we want justice MSF ki miyoi sing oza fubo yaning de oza fubo singi mathakta legal action lokat piu haina thab play card sing sijina ki wakan mifam adu yaw ki MSM na furaki hab oza maibam Prem Kumar na mahaka singarang MSA ki volunteer ni haiba miyoyamana July thagi tang mapanda Brazil da pangthokadaba Junior World Wushu Championship da saruk yagadaba sanaroi sing khan bagi matang da complaint lakle maramadun wari sasya na kauraki nungthil gi matamda ma class loba lower bamtung MSF ki office ta chalubada mafam adu leramba MSF ki miyoy sing na championship adu gi sanaroi khan bada lamdamasi gi sanaroi yamna khandrib karigino hangki mahakna khumnan ki tanjapi dana sanaroi khanbagi matang da mioi kyana wakat lakle na maral kya am season biduna volunteer sing aduna chai chokri na sing season aduna koisilaga fu bahoraki bani haina maral sirakli
वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम सेलेक्शन 15 मे दा भोपाल दा तौगिबदुदा आइना चीफ जज ओय अदुगा चीफ जज ओइरागा करीगी मैतै मसा मयाम खंद्रिबनो हाइबगी दुदा चार्ज तौरकपने आई फजना क्लैरिफाई तौनब होना जाय आइदी सिंपल मेंबर अमोइना यावजबने मेंबर अमोइना आइना रिकमेंड तौफम थोकबदो अदुम नियम सुमना रिकमेंड तौजखी मेजॉरिटी ऑफ द पैनल दुना फै खनबा आंगांसी अदु खक्तंग खलकपा मतमदा आइना कनागुम आंगांग पार्टिकुलर खरबु यावहनबा नत्रगा यावहनदबा हाइबदो आइगी अथॉरिटी लाइतेना हाइजे मोइना कैसु ताबीखिदे आइना हाइबा वादो कयमता ताबीदबिदा मोइना फुजलकपा कोक्तगा सैना कंधरकपा हेक्ता लाइव अटेम्प्ट तौरगे मतागुम कनागुम्बा खरना इंजलगा तौरकपजे आई थमोइ सोकना नुंगाइजदे नाकल अमरमदा कैसामथोंग टॉप लेरक्ता लेबा मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन की ऑफिस लौब यादव मोंग अमांग अता थोलम लबा साई कोस एमपीएम प्रेम कुमार अमदि माकपु सौगत मियोइ सिन पुंग कुनमरी की मनुंगदा सेंगदो नत्रबदि मखा ताबा अफफत की दायिता मसाना पूजगदबनि हाइना माइरोइ लुप असिना चेक्सिन वा थमलकले नाकल अमरमदा मणिपुर लेंगाकना एमएसएफ की एग्जीक्यूटिव सिंगी मथक्ता पालिबा एफआईआर से लौथो हाइना माइरोइ लुप असिना अपील तरुकले मणिपुर प्रेस क्लब ता पामी सिंग उनब मद एमएसएफ की जनरल सेक्रेटरी ओकेंद्रो हैसनाम नहाय एमएसएफ ना साई कोस एम प्रेम कुमार फूकीब लैते निंगाई संगदानब खरदि लैखी अदुबु एमएसएफ पु मणिपुर मिया ममांग अरान ममोंग द उहननब होनरिब थबक थौरम खुदक लेपु हाइना ओकेंद्रो न फोंदोरकली नाकल मरमदा एमएसएफ की असिस्टेंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी अचोम विनोद पु ngasi kanglapat कोस प्रेम कुमार बु सगोप कांगबुन फुरकले लोइनना अयाव सेल अमदे मरुओइब चे चांग सिंगसु मुनबी हौरे हना मराल सिरकली थवोंग सिद चेनब सिंग लेंगांग नाथु मतमदा फादर चेराक पीबीओ हनसु जनरल सेक्रेटरी सिन अपील तौरकली मसीदा अखोई एमएसएफ की साइड की हाइजनिंगबदी अखोइना अरानबा कैसु तौकिब लेते असुंबगीदमक अखोइना हाइबा वारोसेन असि प्रोग्राम होनकिबनी अदुबु लाइबक थिबदी थौदो असि चेनरिबा कोस प्रेम कुमार ना एमएसएफ पु लेबाक मियामदा अमदि लेकाइदा लान उहनबा याबोंदा पाउ लान संतोकलिबा असि खुदक लेपकदबनी अदुगा मखोइना एमएसएफ तकी पुखिबा अमदि थुगाइरम मांग तालंबसिंग असिगी दमकता मखोइबु पुंग कुमरी मनुंगदा एमएसएफ ता अमदि लेबाक मियामदा क्लैरिफिकेशन पीदौनी करिबा पिरक तारबदी मदुगी मतुंग तारबा थौदो खुदिमक मदु चेनरिबा मसा मसाना दायित्व बुझगदौनी JAC against unnatural shifting of district hospital Imphal East Sagol Mangna Thokpa Chirol Amada hospital gi wathoga se matangda JAC na lamdama sigi chief minister ga wari sanabada thamlakiba wafam sing adubu positive oi haina lauduna haukiba me kulumdoi dagi miyam gi khongjang handoktuna lakli masida lengang na matam lauduna miyam gi hawasibu na thaina na bahona bagi mahutta JAC amadi miyam na chief minister gi mafam da thamkiba thajaba adu था असि निपान हयेंग फाबुगी मनुंग थबक ओइना ओंथोक तब तारबदे मथंगी नुमितगी मियाम गी खोंजंग मखा चथरकनि हाइना लेंगा की पुनिंग चिंगसिलकली अमदे था अनि हेना चंगचिलकलब खोंजंग असिदा अशोक पन्नंगलब सिंगी अवाबदा नोंगमतसु मिनुंगसी मचेत अमत उत्पी खिदबा लोइनना मियाम गी खोंजंग सिंगदा मेकुप अमतसु सरुक या खिदबा मियोइ सिंगना लेंगा की मकोक थोंग सिंग उनरुबनि हाइदोना प्रैक्टिकेबल ओइदबा वारोल सिंग हे पाउदमदुना थामोय कायरब मियामदा समम नबथोलिबा सि मियामना खोइसाउनब हेनगलक्तुना मखोइ सिंग अदुगी मथक्ता ओनसिलकप तारबदे मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी कनाना लौगनि हाइब वाहंगसु थमलकली लेंगा की हायर सेकेंडरी स्कूल तारामरीदा मिंग चनमग मरी लेना पांथोकिबा कमन एंट्रांस टेस्ट यावखिबा महिरोइ कया मिंग चनबा फंगहंद्रगा सीईटी यावदब महिरोइ सिंगदा मिंग सलहननब होनरे हैना केएसए न मराल सिरकली ngasi konjeng hazari lekai de leba KSA gi office ta paumi singa unaba madalu basigi secretary general seram hemjit na phongdor ki bada metric examination gi fal lauthok tringai da CET pangthok pigano haina KSA na hanna haija khrabasu mari lenaba singna tabi dana CET pangthok ki bagaloina na CET यावदब सिंग मिंग चनब यारोय हैना लाउथोखरगा हौजिकना अमोक CET थाब यावदब सिंगबु मागी खंगना चानबंदी हाइदुना मिंग चलहननब होनरिबा सि KSA न याब ngमलोय करिगुंबा मरि लेनब सिंग मियेंग संगबिद्रबदी हिरम असि मरि लेनना थोरप अफफत पुमनमक एजुकेशन एस डिपार्टमेंट ना पुगतबनि हैनसु फोंदोरखी
इंट्रांस टेस्ट असिदा यहोगदबसिंग अदु थवाई यावगदबनी थौसादबनी हाइदुना एजुकेशन एस डिपार्टमेंट लौबिरगा हौजिकना सीईटी थाबा मैरोसिंग मयाम अमा मिंग चम फंगब ngamdingi मरक असिदा खोई सीईटी थावगदब मैरोसिंगी खोई खंगना चानब येंगलगा एप्लीकेशन थाजरलगा मिंग चनब होनरिबा असि केसेना याब ngamoi amadi education एस ना खोई पांगथोलिबा सीईटी खोई टेस्ट असि लुमना लौगदबरा amadi सीईटी एग्जाम असि खोई डिपार्टमेंट असि की छेंदा लंबी ओइना पांगथोलिबरा हाइना केसेना हंगले Thasi ki mapan thang janumita heri konasinduna discourse on Citizen Amendment Bill 2016 haibasida khana nainabugi thauramama State Guest House Sanjin thongda pangthokani hana Ethno Heritage Council heri kona thokpachiro lamada paujelakli hiramasigi matangda khang hairab sing tongan political party singilu chingba sing organization sing saruk yaduna ayugi pung tara makai tabu matamdagi haugaduriba khana nainaba sida miyam su saruk yabiyu hana cherola sida makata na paujelakli Quest Harib Company की मखादा MSPDCL की थबक तौरीब सिनमी सिंह मतम सांगना MSPDCL की थबक तौदुना लाखलबसु MSPDCL मदी Quest Company यानी की मरक तसय न लईबदगी सिनमी सिंह दा चमम नब पोल लहन ऑल मणिपुर Quest Staff Union की माइकई की थमलकली ngasi Manipur Press Club ता पाउमी सिंह उनाब मदा ऑल मणिपुर Quest Staff Union की सेक्रेटरी जनरल कोंथौजम स्वादेश कुमार फोंदोर की बदा MSPDCL मदी Quest अनि यानबगी मतुंग इना मतम क्या की ममांग की MSPDCL की थबक तौदुना लाखिबने अदबु हंदक नुमित खरनी की ममांगदा मतम लोइदुना मखाताना थबक सुननब मतम सांगदोकनबगी दम क्वेस्ट मदि MSPDCL अनि की मरकत वारी सानकी अदबु MSPDCL की माइकैदगी था अनि खकी मतम सांगदोकपि अयाबा पिरकपदगी हाइरबि था अनि की मतम अदु तेन मले मरमदुना मतम खर सांगदोकनब वारी सानबद यानबु पुरक ngamdabdagi था अनि सांगदोकनि हाइबसिदा क्वेस्ट ना अयाबा पिरमखिदे अदबु MSPDCL की माइकैदगी सिनमी सिंगददे थबक bahoro thag pipam thokba salary pi gane hana khangalakli maramaduna sinmi singdadi samam naba faure quest amadi MSPDCL gi maikai gi official oina ai bachi ama oina pb ro haina su thamlakli MSPDCL gi mioi kharaka koina lanai oina official natabida tumin unajaru matamdaju mokoina dum thabakti adumak kaw अखोई ऑलरेडी MSPDCL साइट की थानी की एक्सटेंशन ऑर्डर थोक्रबनीना नखोई की तुलोप की दमकतदे अखोई एनी मीन्स तौदन पीनब होनागे थबक्ति अदुम कावना तत्तन सुम हाइबिरक सार अखोई काजरगे यारगे दायित्व लौबिनब चपचारब मपू मबु थोकलक्तरिब MSPDCL ना दायित्व लौबिगदोरिब्रा क्वेक्स लौबिगदोरा मदु आइब जेरोल ओइना अखोइदा खंगनबिरो नत्रगदे कोई थबक सुबद कॉन्फिडेंट ओइजदे कोई वखल लुमजदे न डायरेक्ट दम हायरे करिगुम खंगहौदना अशोक अपन असिना यावरक तारगदी मदुगी दायित्व सि कनानो पुबिगदबनो न डायरेक्ट दम हांगे मखोय नो आंसर कनागुम्बा MSPDCL की साइट तगी अचौबा अपिकबा कनागुम्बा ऑफिसर न सिगी आंसर पिरक्ति Catholic School Kanchipur की प्रिंसिपल की मफमदा The Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPC ना Right to Education की मरिलेने ना लाइनब केस अमदा स्कूल सिदा की तांथोख्रब माइरोई नुपी मसा अमद लुपा लिसिंग यांखै कंपेंसेशन पीनर नब खंगन खरहना कमीशन असि चेरोल अमद खंगलकली स्कूल अथॉरिटी ने फोंदोरप की मतुंग इन कुमजा लिसिंग अनि तरा तरेत पांथोखिबे स्कूल असि क्लास 6 की फाइनल एग्जामिनेशन दा माइरोई असिना सिंधुना इरंबगी दमक तांथोखिबनि हानसु चेरोल असि पल्ली लोरना मसिना मरम ओइदुना अंगांग असे मेंटल ट्रॉमा सफर तौहनबगी मथक्ता फॉर्मल स्कूलिंग दसु चाउन सोहल ले हानसु थमलकली ngase upung nipan makai tab matam na tengnopal gi SP Dr Sarangthem Ivomcha gi teamna Moria da gi Imphal tamna lakpagi lammi da Maruti van ama lokha da tasil thengna badagi kankrei hariba thodog se lengang tabi mapada thokibane driver yawba silver machu gi Maruti van adu lengang tabi mapada lokha da fit cham yankhai muk uluna onthakibane hari हरिब थौदोगदु टेक्नोपल की SP डॉक्टर सरंगथेम इवोमचा की टीमना थेंगनबदगी माग मसा यावना मतेंग पांखी लोखादा तासिन की मारुति वैन अदुगी रजिस्ट्रेशन नंबर ना MN01K6211 ने ड्राइवर अनि अदुदी यारिपोक खोइरोमदगी लाइस्ट्रम केनेडी मैतै चै कुंथ्रानिथोय अपोकप एल इवोमचा अमदे यारिपोक खोइरोम मथक लेकाइदगी लाइस्ट्रम सनाथोय मैतै सही तारानिपान अपोकप एल नोंगयाइनी हरि मखोय अनि टेक्नोपल की तरानिथोय सुबासाम राइफल्स द लाइकनकी लाइस्ट्रम केनेडी मैतैदे खर साथीना सोकपदगी इम्फाल रिफर तौखी अदुमपु हौजिक माकी फिबमसु फगतलहरी
Ziribam check posta district police ki team amana lokaina foreigner changlakpa sek tawbada India gi loan amatangang ngamdawa Aadhaar card ani pai banupi ama samdagi Ziribam tamna changlakpa gari amadagi fare wahung pahung sathabada nupi asi Bangladesh tagi ni amade sahi tarataret khakta ngairi haiba khangba ngamki makpu puduna lakpa mioi adude police na check tawba ubadagi Assam lomda chensin krehari Ziribam police station da case ama register tawduna makata investigation sathab hawrehari matanga swaida break ama lawjage break matungda mantri pukhri da leiba Mahindra Kumar Jain floor mill na SBI dagi lawthoki balpa koti taret hen senfam gi matangda marik chuma wafam khangna ba akom lufna RTI thakre haiba pau loinana Manipur masung malem gi tongan tongan I pau sing puduna lakchage impact news po migeng taduna lebiu break matunga mayambo amu nataram nokchari loinana bulletin asigi makhata ba pau sing miyam pijari Mantri Pukri de Leba Mahindra Kumar Jain floor mill na SBI digi lawthoke lupa koti taret henwagi senfam gi matangda marik chuma wafam khangna na bagi damak akom lufna RTI thakre hena lubasigi president Chandramani Khumanchana fongdorakli ngasi lampel da label lubasigi office ta pangthoki ba press meet amada wafam asi fongdorakibani mak na makha taraduna harbu mill se hoki balisingani sok lisingani taramanga da linkhat ki ba tarabasu hauzik fau mill amagi lefam thokpa mapon masai ama fau laitri amade GST su register tawdri hana fongdoraki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯇꯤ ꯁꯨꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯈꯔ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯔꯃꯆꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯈꯔꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯖꯕ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯂꯥꯏꯕꯤꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯂꯣꯟ ꯁꯤꯡꯉꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯦꯕ KCP Lamyan Bakhuman Group ka KCP People's War Group ka kariguma makhallamatagi mari lainadre hana loan thinkrab KCP People's War Group ki Central Media Coordinator Lenin Maitai ne thokpo chero lamada khangalakli KCP MC amadi KCP People's War Group semlakibagi wafam kayasu chero lasida thamlakli loinana lubas semlakpada achaubu thaudang lawrakiba luchingba amaga tha ahum lom pau fauno khidabana maram oiduna Matam Karagi Oina Moramba Maitai na Lubasigi Acting Secretary General gi Thau Puri hana su thamlak pagalona Lubasigi Mingchat Thinner na Batabak Amata Kanagumana Tauroi Dabani hana su Fongdorakli More Vazar Lekai Amasung Turel Wang Malakai and Gimarakta Sabat Thong Matam Kuina Tiek Lurba Matung Tengnopal Assembly Constituency MLA D Korung Tang Amasung Tongan Tongan Ba Organization Kana Pirak Pasel Gimating the Gingasi No Namuk Semjin Kray More Turel Wamagi volunteer kya thorak tuna sem lip thong asi sem sabi yauki lonana tung koina sat kadab thong ama lengang na sembiner na ba More Turel Wang malakai gi chairman Manju na su apil torokli CBI na Chathariba fact encounter ki case singi investigation asigi mari lenana conflict widow forum amadi victim singi family singa punna sinduna mass prayer amangasi wavgai de leba buffalo farm the pangthokre prayer sida sarugya ki basingna armed forces special power act 1958 ki marumda counter insurgency ki mingda fact encounter ki case singa laikidra basingi mafamda laisu katki panmayai ingasi ki thoram pangthokliba Buffalo Pharmacy Indian Security Force singna sashinaba khut thoknaba kaya da miyoi kya hat kharbama famamani thoram da sarugya ki singna makata na state asi sin muthungna mass prayer ki thoram sing pang thorakpada mateng pangbinna basu miyam da apil torokli illegal migrants singi matakta sathariba drive ki saruka moinanga si Imphal East district ki manung chana leiba sangam dabi sagol law urum amadi sangai chingna Singdanga si ayupung mari makai dagina ayupung taruk fawba Imphal East ki additional ASP operation M Kumar ki command makada thibuhum ki tabak satakre
थीब हुमगी थबक अदुदा मफम अदुदगी युम चाम यांखै अमदे नुपी सानी मरिफु तरा तरेट यावना पुनमियोय चामंगा यांखै तरेट की वेरिफिकेशन सथकी थीब हुम अदुदा चिंगनिंगाई ओइबदगी मोरे वार्ड नंबर 2 दगी फिरोज कबुनपा अमा मारुति वैन अमा गलोयना फागत की हरी फागलब मियोय अदो मखातना वाहंग पोंग चथन नबगी दबक अंड्रो पुलिस स्टेशन पुखरे ngasi थीब हुमगी थबक अदो नुपी पुलिस यावना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की डीएसपी कमांडो पोरमपाट की एसडीपीओ ओसी कमांडो बी लुंथांग वाईफाई अंड्रो पुलिस स्टेशन की ओसी आसांगवम खेलेन मदे कमांडो टीम मंगागी अपुन टीम मन चथकी लाक्लिबा जून तरा निपान पांथोकदोरिबा तरा तरेलक सुबा द ग्रेट जून ऑफ राइजिंग यूनिटी डे 2018 की थौरम मफुंग फाना पांथोक ngamnanabagidamak लाक्लिबा जून मापन के उपुंग तरा माथोय ताबा मतमदा क्वा कैथेल लैबा अमुको की ऑफिस ता लमदमसी की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अमदि सोसाइटी सिंग लुचिंग सिंग की ओइबा मिफम अम पांथोकनी हाना ऑब्जर्वेशन कमिटी 17 द ग्रेट जून ऑफ राइजिंग यूनिटी डे 2018 की चिरोल अमना खंगलकली मथंग था जुलाई अहुमदगी मरी फाउबा नुमित निनी चुमना चथगदबा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव मिफम दा सीपीआई मणिपुर स्टेट यूनिट ना इंडो नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वाफम पुखटकने लैवाग असगी ओइना सेल थुमगी फिबम फलक्तबा पोट चैगी ममल अवांग थाकता हेनगलकपा असगी मतांगदा मिफम अदुदा खनबता नतना एनडीए लेंगाकना नौना पास तौगनी हाना सेम सारिबा सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 की मायोक्ता खन नैनगनी मिफम अदुदा स्टेट की मियाम थेंगरिब खुदोंग चादब क्यास मरिक चुमना पाउदमगनी हाना सीपीआई मणिपुर स्टेट यूनिट की स्टेट सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार फोंदोरकली इरावत वावन पांथोखिब पाउमी सिंग उनबम सोटिना बीजेपी ने लुचिंग लेंगा लाकपदगी लैवाग असगी सेल थुमगी फिबम द लैखा तारकलिब अमदे मियाम थेंगरिब अवाब सिंग असगी मथक्ता अगस्त मरीदगी तरामरी फाउब चथगदबा पार्टी असगी इहौगी मनुंग चन्ना मणिपुर स्टेट यूनियन असु अकन खोंजंग संचिनगने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास तौखिब तारबदे लैवाग असगी युमथंगनब लैवाग सिंगदा लैवा हिंदू लाइनिंग मानब मियोय सिंग लैवाग असगी सिटीजन ओहंदुना मिसिंग हेनगतपदा नतना मियामदा अमुक हेन अवाब मायोक नहनगदौरिबने नाकल मरमदा अतोप स्टेट सिंगदा चनख्रबा 7 सेंट्रल पे ngasi फाव स्टेट असिदा चनहंद्रिब करिगिनो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असे स्टेट असिदा ममिंगतगी ओइना थमदुना अतोप मफमदा पूर्णनबा होटनरिबा सीपीआई नि याब ngamloi हिरम असगी मतंगदा लेंगाकना अहेन मियंग संगदरबदे सीपीआई न अकन मखोंजंग संगशिनगनि हायनासु फोंदोरखी अखोई ट्रेड यूनियन लोइना चमिनरिबा अखोई पार्टी का चमिनरिबा ट्रेड यूनियन सिंगसु सरकार की कर्मचारी सिंगसु 7 पे से हेक फंगद्रि फावबा अखोई मखन कया के मूवमेंट जंक्शनबदा यान मरु ओइबा दायित्व अमा लौगनी अदुगो लोइना 7 पे पीदब सुया यारोय हाइबसे मसे अखोई कम्युनिस्ट पार्टी की याम अचेत फिरे अमने लोइना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मणिपुर दा लिंगगनी हाइदुना थबक हौरकपा लमगिसे नब कया मदु पुनमक लोइसंदना थबक हौरकांदा मणिपुर दा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थंबसे मसिंग असगी बीजेपी की सरकार सेना कलकपम यावरे यूपी दा होंगनबा पूननबा मदु होटनरिबा थौराम मयाम सिंग से कोई कम्युनिस्ट पार्टी न याब सुगम गमोय मपुंग फाब यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर हेनबगिदमक्ता कोई कम्युनिस्ट पार्टी न अकन डिमांड तवे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न पुथोकपा सर्व शिक्षा अभियान के लाइरिक सिंह सलिब चाहिए सिगी जनवरी 15 प्रिंटिंग ऑर्डर थोकतुना फेब्रुवरी 10 नंगनबा प्रेस सिंगना लाइरिक नमलबसु ngasi फाव बोसम प्रेस ता पिथोकपम थोक बिल सिंह पिथोकतन लैरे हैना ऑल मणिपुर प्रेस एसोसिएशन थोक चेरोल मदा खंगलकली लोइनना बोसम ना अथु मतम बिल सिंह असे पिथोकपिन नबसु चेरोल असे मखाताना अपील तोरकली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मियंग मखाद पाइखलिबा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा ngasi पासोई केंद्र की मनुंग चना लेबे स्कीम असिगी नुपी बेनिफिशियरी मरिफुनी थोइदा गैस कनेक्शन सिम पीख्रे पासोई इंडियन ग्रामीण बेट्राक अमदे आरके फॉर्चून डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड अनिगी खुसमनदुना पासोई मयाई लेखाइते लेबा आरके फॉर्चून डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की कॉम्प्लेक्स द पांगथोकी बाचम थौरमदा गैस कनेक्शन सिंग अदु बेनिफिशियरी सिंग मफमदा खुसिन की बने थौरम अदुगो मरी लेना आरके फॉर्चून डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रोप्राइटर आरके रामेश्वर फोंदोर की बदा पासोई केंद्र की ओइना स्कीम की मतंग अवेयरनेस वाटपना
कानब स्कीम की कानब से ngasi fawo fangdri fiwa masida mahak masana initiative loduna pasoi Indian Gramin Betrak kusamna runa pasoi kendra ki miyam maruaina scheme asigi beneficiary nupi singda free gas connection asi pibane mamang da su gas free connection asi constituency asigi atopa mafam singda tawkhre loinana makha tana su tawna namagi pandam thamle hana RK Rameshwar na phongdorakli कोई लमदम साइज लेरिबा इकोनॉमिकली सोथौरबा स्कीम से मखादा ग्यास फंगबा याबा मी खरा थिमिनसी हैबो हमसे थम गलोइना लोइना होगी मवन की खरा कोई साइग बेनिफिशियरी थिजरगा कोई पासोई के एरियादा स्कीम से मखादा पीबियाबा ग्यास सिंगसी बेनिफिशियरी सिंगसी कोई पासो इंडियन का ताना जरगा यंथोपी धर्म सिंगसी की जगह से पांगथुक सबनी ना मतंग मतंग कोइना कोई सागी जगह जल कोई साना खतंग इनिशिएट तौजरगा कोई स्कीम से खंगदना लेबा एरिया सिंगदा कोइना पासो इंडियन का ताना जरगा करम करम हम द पीबी आगे दो सीरीज द मतंग मतंग चथजब प्रोग्राम से चथजगदमने Kavui Samiti Manipur Kavui Mothers Association Manipur Made Kavui Karyumai Form Kavui Unity Manipur Assam Nagaland Yapun Mifam Mama Kakulong Balwadi Hall the Pangto Kre Mifam Maduna Kavui Furupa Made Natpu Yokan Naba Honaminaba Made Furubasigi Kavui have Ming Asisu Mangandana Tamnanaba Warif Low Krehana Loop Ahu Machina Puna Topachiro Lamada Kangalakli Manipur Board Lawa High School Living Certificate Examination da First Division da pass Torokraba Thanga Constituency Amatangaraba Thanga Government High School gi Mahiroi Marida Kendra Sig MLT Robindrona left off Amade Kudol Port Kapi Duna Puning Tagot Kray School Sigi Meeting Hall da Mairo Singu Puning Tagot Pagi Thoram Adu Pangto Kibakalona Thoramadu da Constituency Sigi MLT Robindrona Larik Tamduna exam Thariba se ma Kakaki Kalaga Taroidabane Tungi Punsi ki Kalaga Lakadab exam Gitamak Mamutan Kangna Larik Tamba Aduni Darkar Lady Basi Hana Fondoki Thoramada Tanga Zilla Parishiki member and Dines na Mairo Sing Aduna Larik Tamba Matamda Puning Sontaga Batabakamata Tobigan Ohana Miam the Apple Toki Thoramada School Sigi Headmaster Hawizam Gambir Bishnupur Zilla Parishit ki upa adaksya ningthaujam Dines amadi SMC Thanga School ki convener Oinam Sarat Loinana Oza Singh amadi imung manungi miyoi kya su saruk yaki Khata ba koi mai roi tamba mai tamba sa thaw tamba mi man ba koi ngamgeni mai palkani punsida ni na bulai roi aduga amaromda ma khata khalaga ga atopa mai natraga atopa masina rega kada ma ko pa ma ko mo thang da ba kya su lai aduga ma ko na ma ko yi tumki la be sa ma da ma kha da ba mai si tam ba ki sa da ma da mi ma na ko na ma ta na hai thal ba ki pudam kya su lai ya pudam da hai Sanamahi lining Lunana Thamse Hadra Kanglai Miam Honoriba Sida lining a Masak Thinner Tauriba say Taubi Ganohana Sanamahi Inat lining Loina Sinlon Upon Balub Silal Natopachiro Lamada Section Wa Tamlakli National Tobacco Control Program NTCP Gimiyang Makada NCD Cell Amasung District Health Society Vishnupur Anina Sinduna Tobacco and Heart Disease Habitim da World No Tobacco Day Thorum Pangto Kray All Chief Medical Officer ki Office the Labor Mini Training Hall the Pangto Kiba Thorum da Chief Guest ki Warol Pireduna SDO Vishnupur Lalit Thambigai Kalidas IAS na Sahi Kunmanga the Gina Nifumanga Fawu Manung the Lady Nupa Abadi Nupi Singna Manipur Quite the Masing Hena Hidak Mana Sijinari Hidak Mana Sijinamada Laina Kya Tole Maramasina Aikoina Makalamatagi Hidak Mana Sing Sijinaro Dabani Habu from Fongdoki Nasigi Thoramada CMO Bishnupur Dr. N. Zayanta Bishnupur Police ki OC Mohammad Razu Khan amade DLO Singaloinana Paramount School ki Mahiro Kyana Saruyaki
हौखिबा मे कुंतरुक्ता मोइरांगी नौना एसडीओ ओइना लाखिबा लिंदा निंगोम्बमना ngasi fawba office laktabana maram oiduna thanga kumbi amadi moirang haidaba constituency ahu masigi mahiroi amadi inkhalakliba sing yauna mafam masigi miyamda chauna akai pi rehna senior citizens for society manipur gi moirang chapter na thokpa cherola amada khangalakli amade sdo sina jun tara mathoi fawba gi manung office laktaba tarabade akan makhongjang sangshilga ne hana su makha tarakli मालेम की मियामना ख्वाइदगी पाम मसाना में ओइरबा फुटबॉल वर्ल्ड कप अहानबो ओइना कुमजा लिसिंग मचापन कुंथ्रादा उरुग्वे ना युम्बु ओइदुना पांगथोकपा हौखी फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन 1928 की मे कुंतरुक्ता लौखिबा वारिफमना उरुग्वे बु अहानु वर्ल्ड कप असगी युम्बु ओहेननबा अयाब पीखी उरुग्वे की कोनुंग मोंटेविडियो दा लैवा एस्टाडियो सेंटेरिनियो Estadio Gran Parag Central amadi Estadio Positos ta lising machapan kuntra gi July tara humdoi dagi kuntra fawba pangthokiba football gi puwari da ningsing duna ta leiraga da ahan world cup adugi group 1 da Argentina Chile France amasung Mexico ga group 2 dana Yugoslavia Brazil amadi Bolivia ga group 3 dana Uruguay Romania amasung Peru ga group 4 dana United States Paraguay amadi Belgium ga loinana लेबाक तरा हुमदोई असिना सरुक यादुना पांगथोखी कप असगी अहोबु नुमित सानखिब अहानब लीग मैच अदुदा फ्रांस न मेक्सिको बु पांजल मरी द माइटी बु पीखिबग लोइना वर्ल्ड कप असगी अहानब गोल ना फ्रांस की सानरोई लुशियन लॉरेंट ना मैच अदुगी तरामापन सुबु मिनिटा सिंथानिंगाई ओइरब गोल अदु चन्म ngamki mathagi numita peru amadi romania anina sanaki match aduda peru ki team captain mario de las na ahan red card fangduna field gi mapan thokiba ahan sanaroi oiki world cup asida mexico gi roquetas rosas na ahan penalty kick adu mayoknariba Argentina की गोल पोस्ट तमना काउसिन की बगलोने ना अर्जेंटीना की गोलिमो स्टाविल ना मैच अदुदा हैट्रिक फंगबा अहान सानरोई ओइकी फुटबॉल टीम तरा हमदुने सरुक यादुना मैच तरा निपान साना की बगलोने ना पुन गोल हुंपुतरा चन की वर्ल्ड कप असगी फाइनल दा युम्बु उरुग्वे ना अर्जेंटीना बु पांजल मरी अनिदा माइटी बु पिरम लगा लेमजनिंगाई ओइरबा कफ अदुगी मपु ओइब ngam की बा अदुगा United States amadi Yugoslavia anina third amasung fourth place mafam sing kanba ngamna khibani Tara Nipan Suba Junior Girls Inter-District Football Tournament July mari digi pangthok pa hawragani hari All Manipur Football Association gi miyang makhada Kumal Lampak Artificial Turf Ground pangthok da tournament sida saruk yaningba Manipur gi tongan district singi team singna Jun kunipan forward lupasi Lupalising ama galoinana entry form pishin ba yagani loinana July amada mapal kangji bundu leba amfa gi sanglenda managers meeting pangthok lagani haina amfa gi secretary in charge thokpachiro lamada khangalakli Taruk Suba Thongju Cup football tournament के semi-final match सिंग सानरनबा सेम साब लोइक्रे Thongju Krendra United Club Association सिंदुरा SWC ground खोंगमन द चथरिबा football tournament से ngasi sana ki ahum suba quarter final match aduda SWC खोंगमन part 4 में 5 na RSC Thongju Waikhom Khongnang bu yamna lakchana panjil taramathoi amada mighty bu piki Semi-final changkraba SWC Khongman part 4 amadi 5 ki sanaroi Susilna match asigi taramari kuntram ari amadi yankai mari loinana yankai nipan suba minutes in the panjal manga Pradeep Kumar na match ki kuntrama panam sung yankai taruk suba minutes in the panjal ani loinana Saulin Dinku Ranjit amadi Zetli na match ki Mapan tara taruk kuntra yankai humdoi suba minutes in the panjal amamam chanki Mighty Auraba RSC Thongju Waikhom Khongnang gi amata ngarab panjal aduna paikhom bana match ki niputaruk so minute chan ngam ki satharak leba tournament asigi mani suba quarter final da NYTHC okram so theki sanaroi o azaina match asigi nifu nipan amasung yankai taret suba minute sing da panjal ani chanduna MMC Moirang Mongkhang lambi panjal ani amada mighty piki match asida mighty horba MMC Mongkhang lambi gi amata ngarab panjal aduna Ronaldo na match ki tarataruk sub minute chan ki Tha sigi tang amadagi sana bahauki tournament asida football team taramari na saruk yari hayeng chathariba football tournament asigi semi final match sing sanaragani
TH Bir Chandra Singh Football Academy ki representing club ama oiriba Bir Chandra Memorial Sporting Club BMSC Tawung Khok Imphal West ki under 13 amadi under 15 ki team semnan nabagi damak trial selection lakliba Jun tarada pangthok lagani haina TH Bir Chandra Singh Football Academy TVSF ena thokpachiro lamada khangalakli Saruk Yaning Sanaroi Singna Masagi Aadhaar card original birth certificate amadi full kit kaloinana numeracy ki ayupung tariat fawgi manungda fill the lakna nabasu khangalakli loinana matanga swada bulletin as attention jadring mangona headlines amona thamjari Heroin number WYW Kingpin number Mamingleru wanted criminal Mohammed Masle alias Masleuddin alias Hazi Basleuddin narcotics and affairs of border Manipurna Awal Fafnam Kray Lucknow the National Sports University ki faculty logani torman yai thokraba interview makha na pangko yaroi interview tawraro habi notification yas minister made Manipur le yana ki gedam hena ne samne mokshinakle 7 commission ko mari lena na changchila ko khongchen ni makha chathar ko oina Imphal East leiba lainga ke notion sing so launching kre police ki kangul la per so thugai kre Razagi convener in relation bam ngarang bel the thorakre mahak maral lai te habu ulna bagi tamak hanba lai tana democratic oi bong the pona tikin and kamapli amasung kaisam tong top director labor raष्ट्रपति school campus pahang Manipuri Students Federation MSF office masak khangdabna sing nanga sayug agai gun tholam nei